selanasang napasitamu pula miki puang matua lan kamasanangan lante kasih tamuanta la umbasa kadan na puang matua umpamatan na pina ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja ya tu kadan na puang matua lata rangis ya lata nannu lan atu totemo dia lalamai Ibrani pasal apa angka misa saya lako sang pulo misa Ibrani pasal apa angka misa saya lako sang pulo misa apa dolo lata basa tu kadan na puang matua tapalaku itu diona kama totoran na puang naya untundui kita mas sambayang puang matua do suruga sakakan sulana sang la urangi kadami o puang pena masalo pa akadaikan ni siapa kilala kan ide kadami usoyana ni de diona katuangki lan katonganan ni ulendui puangki puang Yesus Kristus ki mas sambayang mati olomi puangki do suruga amin. Ya moto su ding denpi tu pangalu diona kataman kapilayonna si patu takaselangan kumua den komimani misa payan tinampe na dipakondi nakua rampo salama lako inan kapilayon rampo salama lako inan kapilayon siulu solanasang tu pada tontong di kamasei dio mai puang matua ya tu Pak Nokseng si Sola Rapunna dio mai tondok asam India ya mau misa rapu waktu misa keluarga tu tontong bamen turu sia mengkau lalaku puang Yesus Kristus ya tu Pak Nokseng di Pakariorio napo urung napo mate tu kapak pario ka di Pakariorian ya to belan na tumanan lan kapatonganan laku puang Yesus Kristus. Moi umba susi magasan na tu parri na olay. Tay anak ya tu yan na to tula pamambela yo may kapatonganan na tu Pak Nokseng Sola Rapunna. Ya mote agan yate napobanang anna den tu penanian pangakuan tu nakua unturu Yesus karatasanku unturu Yesus kata karatasanku mengikut Yesus keputusanku ya memisa penanian tu umpama toto mintu toma patongan lan untingayo marupa-rupa kama badaranna katuan siulu tu pada tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus ya tu tahun na puang tu untarimai te sura Ibrani duka lan agan untingayo susah sia banda na katuan susi misa toma patongan laku puang Yesus napo urung den mo tu tau lamoreu sorong bokok diomai kapatongananna sia tang mengkaula lako puang susito Israel lan atu puralendu ya moto anna mak pakilala tu sura ite sura Ibrani kumua anna ia tu mintu to umbasai la tontong matoto sia masokan mak patongan umpatarru itu katuanna lan mak patongan lakomanna puang matua saya lako inan kapelayon tumangkana alu puang lako taunna sulu tu pada tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus paralu lata isan kumua lan lolangan katuan kapatongananta manasa kumua inang kuda pesudi sia kamawandaran lata tamui tang marah la umpatoyang ki domai puang matua susinna kama baluan nalino sia buda rupan na kama susan ya mato mai mokomi anta tontong matangkin sia umpamandapi kaleta laku puang matua sia birisan umbasa kadanna di kuadaan na den duka moi misa tinampe lamai kalingkan mak padulako inan kapelayuan tu mangka napasakaran ki puang amin ta masambayang ure sumanga puang matua da surga sundun tu Pak kaborok mi pasakaran kan ku inan kama kasendian tontong saya lakona lan puang Yesus Kristus ure sumanga tu yan nato puang masambayang kan seki ure sumanga lan sanganna puang Yesus mati olom amin rampoin de tu kadan na puang matua tontong duka riki palaku kumua ta subscribe ite kadan na puang sia tapak bagian ni ure sumanga puang matua tontong umpas sakit